hal si dia mengangsapa duga sentot yang melalui keswalayan tusingnya lapang yang mencaplagan ngajak anak ngajar ke Daud tengah mekanalan rasa runtakan dugas masalaman halus lima neka yang kejani rasayang sama kenyam manisnya nyudang ngaitang kadeg-degan tuntunin rasa melad megegelan takut balik tiana konim subeke ngalah gegelan jujur ya nyauten kimut-kimudan iya anu padidian dikenahe mabunga liang cara anak ulungin bulan jadi ngalah timpal malam mingguan dugas masalaman halus lima neka yang kejani rasayang sama kenyam manisnya nyudang ngaitang kadeg-degan tuntunin rasa melad megegelan takut balik tiana konim subah kenalah gegelan jujur ya nyauten kimut-kimudan iya anu padidian dikenahe mabunga liang cara anak ulungin bulan jadi ngalah timpal malam mingguan takut balik tiana konim subah kenalah gegelan jujur ya nyauten kimut-kimudan iya anu padidian dikenahe mabunga liang cara anak